Leka tusabe. Tata, ntukusiima habw'ekiro kya hati, ntukusiima habw'embabazi zaawe, ntukusiima habw'okuba Ruhanga Omwesigwa kandi tugira bugobya, ntukusiima habw'okutulinda, ntukusiima habw'okutuha embabazi zaawe, ntukusiima habw'okutuha omugisa gwawe, ntukusiima Mukama habw'okuba ebiro byaitu eby'omu maiso birungi Mukama ntwikiriza ng'otukoliire ebirungi omu ibara lya Yesu n'ebyo bitakarozere n'amaiso gaitu Mukama ntwikiriza ng'obukozere mu nsi y'omwoyo kandi mbijja kweyoleka mu nsi eno ey'aboomeezi omu ibara lya Yesu. Ekiro kya hati Mukama ninsabira abantu abali mu kuburwa abataine sente. Ai Mukama, Bayibuli negamba ngu ezaabu na byona eby'omuhendo mu nsi munu byawe. Ai Mukama, kinguraho banka z'iguru omu ibara lya Yesu. Osesera abantu bawe omugisa barora okugabirira kwawe mu ibara lya Yesu. Aba abataine Mukama, leka obagabirire Mukama batunge n'ensagi omu ibara lya Yesu. Kinguraho banka z'iguru Mukama wange omumezi. Osesera abantu bawe omugisa omu ibara lya Yesu. Ai Mukama, abarwaire ekiro kya hati Mukama ntubaleeta mu irwaro lyawe eriguru omu ibara lya Yesu. Yesu, bona abawatangaine abakabarwaire okabakiza busawo n'omu owalekera akagarukayo arwaire Mukama. Nabweki ninsaba mu ibara lya Yesu owakumpuliriza ono walikubi ekiro kya hati Mukama ntumutasha mu wodi yawe y'iguru abamalayika bawe Mukama mbahereza okukira mu bwomezi bwo mu ibara lya Yesu. Abarwaire kansa ntugicomera mu ibara lya Yesu. Leka ekigambo kya Mukama kiita oburwaire bwa kansa mu mubiri gw'omuntu ono wakumpuliriza wakusaba nanye ekiro kya hati mu ibara lya Yesu. Abarwaire ebizimba munda ntuberagera kwoma kandi kuwerekera habw'omuro gwa Ruhanga omu ibara lya Yesu. Leka okukira kwije mu bwomezi bwo mu ibara lya Yesu Kristo mwana Ruhanga omumezi. Abarwaire omuswija n'ebintu eby'abadokita batakakengere Mukama ninsaba okukira kwawe mu ibara lya Yesu. Iwe omusawo omurungi ijokize omu ibara lya Yesu. Ijokize ai Mukama, ijokize sindika abamalayika bawe baleeta okukira. Hali ogwo waliha kitabo, hali ogwo warwarira muka, ogwo obagambire tajja kuraraho Mukama. Ekiro kya hati mubungire n'amaani gago okukira. Ekiro kya hati mubungire n'esagama ya Yesu. Leka esagama ya Yesu eyo gy'obwomezi bwe. Leka esagama ya Yesu eyo gy'ebihoyo ebyo biri munda. Leka esagama ya Yesu eyo gy'orukizi Mukama. Leka esagama ya Yesu eyo gy'ebihaha mu ibara lya Yesu. Leka Mukama esagama yawe eyo gy'emitima omu ibara lya Yesu. Abarwaire pressure, leka esagama yawe eyo gy'ebinywa byabo mu ibara lya Yesu. Eyo gy'emu cholesterol yona, eyo gy'emu byone kutanga esagama kurubata kurungi mu binywa byabo. Yesu, ekiro kya hati bungira omuntu ono okusabira mubungira n'okukira omu ibara lya Yesu. Mubungira omu ibara lya Yesu. Swaza omunyanzigwa, swaza omunyanzigwa, swaza oburwaire ekiro kya hati Mukama. Leka amaani gawe ganyakiza gasirimuka mu bwomezi bw'omuntu ono mu ibara lya Yesu. Kiza omusaija ogwo ai Mukama wange omumezi. Kiza ogwo bagambire taaraaleho mu ibara lya Yesu. Kiza omwana ogwo Mukama abazaire basobirwe tebamanyire Mukama na sente tebazine ziramutwara mu irwaro. Ai Mukama, iwe omusaho omurungi mukiza omwana ogwo mu ibara lya Yesu. Mwihe oburwaire obwo Mukama omwimuke ekitabu asobole kwimuka arubate Mukama. Leka nyencha okukira kwija mu ibara lya Yesu. Leka imuka azane n'abatahibe Mukama wange omumezi kandi agarureho mbomezi bwe agarure obushako mu ibara lya Yesu. Omwoyo arikwera Mukama sumura amaani gawe ganyakiza, sumura amaani gawe ganyakiza. Yokyendweire zona n'omuro gwawe ai Mukama. Yokyendweire zona n'omuro gwawe ai Mukama. Rubata mu ibara lya Yesu Kristo mwana Ruhanga omumezi. Mukama ninkusiima habw'okwara okusumururwa. Mukama ninkusiima habw'okuba iwe Mukama tomanyire marogo. Amaani gawe tigamanyire maani ga marogo. Amaani gawe tigamanyire maani g'abasezi. Ekiro kya hati hariho amaani. Amaani agakira agabasezi. Amaani agakira agabarogo. Amaani aga Yesu Kristo nigasika mu buli ndwaire zona omu ibara lya Yesu Kristo Mukama wange omumezi. Amaani agasagama ya Yesu nigojja mu kansa zona omwomezi bwawe mu ibara lya Yesu Kristo. Hariho amaani agakira amaani gona. Hariho amaani agatonzera iguru n'ensi.
amani agekiro kya hati nigataha ombomezi bwawe nigaha mu burwaire nigaha mu buceke nigaha mu endwaire zona ezabasawo bamanyire neze zibatamanyire ezina amabara neze zitaina amabara endwaire zona nizigenda haba amani agali musagama ya Yesu haba amani agali mu ibali ya Yesu ibala lya Yesu lina amani ibala lya Yesu likiza ibala lya Yesu lihindura enyikara mu ibali ya Yesu mukama ni kusima haba kubekiro kya hati no hindura bishako bomezi bwaitu mukama ni kusima haba kubekiro kya hati no gabira bona bali mukuburwa mu ibali ya Yesu mukama ni kusima haba kubekiro kya hati no leta omuhimbo mbomezi babona batuntwire mu ibali ya Yesu mukama webale haba kubebere bitusobire byona mukama obigoroire ay Yesu webale mukama wangu momezi webale ay Yesu Kristo oterehe meza maiso gabanyazugwa bayito mwibali ya Yesu bararora bamanye nguruhango utusaba nuwo Ruhanga nyagaruka mwesara bararora bamanye nguruhango utwine nuwo Ruhanga nyaganyera nuwo Ruhanga owata hemura webale ay Yesu webale kiro cyahati habo kuba mukama wangu momezi abanyazugwa bayito bona obasweizo mwibali ya Yesu obasweize mwibali ya Yesu Bible negamba aino mugiso go muntu owanya kuikiriza mukama ntukusima habo kuba koruga kiro kyahati ntukuikiriza kandi ntusano urusozi Sayuni urutayihururwa mukama webale amani gaitu gali omuliwe amagezi gaitu gali muliwe Yesu okumanya kwaitu kuli omuliwe mukama entegeka zo kukurakurana kwaitu ntuseko omuliwe ay Yesu ekiro kyato twaje kubyama mukama ntsabo tsereke hansi ya mapapa gao ay mukama otswekere ay Yesu nesagama yawe omunyanzugwa obara tusera leme kuturora omwibali ya Yesu abanyanzugwa baratusera baleme kuturora omwibali ya Yesu abagenzi baitu abana baitu abazera baitu bona tubasweka nesagama yawe kiro kyato omwibali ya Yesu family zaitu ntusweke sagama yawe itwena tulubomezi kandi tujja kuomere emyaka nyingi omumaiso omwibali ya Yesu busayekera tuiha mbomezi bunu obwire bwetu butakayikire oni kusima mukama wange hakuwa tujja kuomera emyaka 9 n'emyaka 10 ntujja gihikya kandi tugirabe mwibali ya Yesu webale mukama wabakama habo kukingura enyigi za sente webale ay Yesu habo kukingura enyigi zo kukera webale mukama wabakama habo kukingura enyigi za business ezibaire ziremeriro mukama noteka obusobozi noteka amagezi mukama wangu momezi webale ay Yesu webale mukama wabakama twirukire omuliwo mukama wange twirukire omuliwo rukomera rwito rwamani twirukire omuliwo ay mukama kandi ntumanya tulinzirwiwo ay Yesu webale abo kutwetoroza urukomera rwawo rwomure kiro kyatyo mwibali ya Yesu mukama ntukusima ntumanye sala zeito ozihulira ay Yesu ntumanya mukama netutasabira ay Yesu obimanyire kandi nobikoraho mukama ntuikiriza ebiturozere ntubikusimera ebitakalozere ntumanya mukama ntujja kubirora ombomezi bwaitu mukama omunsi yabo mezi habo kuba mukama niyo mukama nyagaruka mwesara leki barali nyumezi barehebwe kitinisa tusabire turawo mwibali ya Yesu Kristo mukama wetu amina.